munde yu ba be kibeti ka ne mande kibeti ne mwende te lakini yu no maundo maingi yu akata ne bya mwende na be kwa mwako wa muyuambe mwako lawa mbiye kwete aume kwa nyumba tanye nozo watu waja kwenu kanyenda ini ngashungurie kana nigwo kana ina jana mwide na jamaa wa bikibiki kwa nyumba na mezi ya magwedio nguzukwa mwana geni wa zembiazi onengilira za iye kwawa so elenge mundo wakosha manyeka nane na tewe atinda adakunya mume simonda mukolya nyeneva anene nakwa yani musewa kwa asanda so mwedigala nondo amanengete dina mwinge mu ina mukonya simoni kona mwene nyumba na njo kona de lo ikene ba so ko iko pegendo no kito ko na njo kete wi to ba ni do nduka ne ba iboni to nda gini nduka lawe lasimo to do gimo mbata gamo mbanigo ale na mumye ingwa ya gwene de ni ko pende na mondo ne sabuti sidali na namu kulia euka kona mwane mbi na ndai tokio na uko mona ni waambia kama ndezi na kuma modeno kwa vinga simu na baby nende yo kumukunia yake ayusa bisi ya naambia wenda vangike kundwa na inyamo na kama siamu ikuona nitoka we mundo tengani na wede na tumike aki na yurondo nyina bukuma na boda na boda hapa na yule yande lano kiesa mboka nedi wache wata nesa aitukune simu kumamba ito FM radio nini tumite message tina nanau nita wa John Kieti nimete ekipi central bando beta waivo okwe ithoko tobene kabisa pyo nini tuna vina for around 2 months right nikilia na kukula nja marafiki mchani but nona nusionga tuma message kwamba ituona kana no nipeleke right mwaka wa ngilile ne 10 inoche ilobi oyinya nyaka kati 27 minoche ilobi na ziko kunyo mweni unina kwata nie na mundu mukongi yes kikibetike ku lakini kile ikalakwa kyo bwile kate mundu mukongi wa pushe na ke 2010 11 na 12 around 3 years ya kalafu omwekalawe natoka to atani kendio sebo je bara nja dikola wa ndiende deniko kumbe we akitie kwenuka right ile mundu mukana mukodi ambiye kuona matako but njamu kujani matako ba right yana maisha makwa 2018 no kana ko manana keli kangi now kana 22 years old right na bango katwa na ko kai ready kutwawa nitoka twa vanga nye mizango ya ilana twa lipitu kete lipitu tu kele na uyime tono ye for ni masi ni masi bandu beta waje toni yes no kie ko bandu beta waje toni be kindu kinanze nisi ila tino jovika ko I think it was Muiwa katatu ila tino jovika ko no kanezea ula mundu mukana indu na 2010 nebo nyake ndiko okay kiangu na muno nundu ila keli tu kaendie kunomba ndine ibetile jambiye ndo kama keke kandi mwaela wande yetu ana lipita nanye na sensawa Muiwa katano neno kiewe ambi I think mwa kana widela neno kie right na ina ile my parents mandea kutoa mundu na indu ne yake is dangerous ikamba no tukiana tena mazina na wezi yani tangokea muki akana kambege ni kiwete kagele ni bubu kagaruge ni ndiko na tena ni nawe ni ziani ngokea muno na bolia makai kumu tani membole ya baiti na dia dia tena ni jabe jeo nenda kubaitu mandezi right na maikani laumu maikambia na ndo na kibetike ko yalipita tu yalipita yute nene ni kileo hiyo itu mande solutions ekatute laumu kone wendie musio wanena na mwendu kuyo amini ya matatia na ndio kwa oka
andu mamusi mali zonde ya kulingana nondo ni mezi This situation malambo nde yala mande jana lote yani we kana ma friends ta kuna kwa was ma friends ni mambe arede na ekati otethie John nda yu anamba ito mande ji mundu anda ji wekezi aliwe ito mwezi ali uyu we kanda le makoza nondo jitu chaveti lakini wena kadhati miaka 30 tu so kile tukani kaseo nikeze ya nikukuma kampuni ya kutoa mauta mashine la nikukuma na ni hoje ya boka actually nekale ni ile ndewe yani kile tukaka ni feed na kambe ya mumba ni ile kila mwingira na maana tano ngira ngili muanza yes kaseo yuni nikukenda ni sengadetwa balikadela yuni na maito mande jembewa kujino ndonge na inyage moyata ni janodho ni nanjati ati ya wika lai lo bikana Mombasa wa komanda na mundu mukagwa kwa masako mukude ni masako ba kile kile tikini na atikuli leke kambe awone kitone na komanda geli tukane ya na kakuli leke kambe ani kitone kakauli ndo isenganya na kila cha ile tene akuyesu ni nyake kila kanda bisete amen you go to Kuteri from there you get ekati otethie John nenda ndo mandeje right kida you knew where one thing we got mikani la ubuka na ndo na mundu mko sawa asante John tesakula John kabisa mundu itwa John Kieti twana tondo ni woni mwetu mozethi utwane maundo makune mavetu na yuza mi ngatwana na ngatemti wae witemti wa chao ndio temti wa tamundu ngabindizio ndo lenya gawaila siva ona tinyandebo right gawaila no nyandebo ata gawaila si wa kwa pe wetwa nuto nozi atwana tu witelemia nuto nozi azia na ibu yake ndo chaveta nuto nozi atwana tu banga mione pa kitu ndo twana sami akwa information mwitu nozi akesoma na manai na sai na ngomoya na inyake yitu tomo zile kwani ya mwitu wake ata ni wisitu ambe wanu ambe kwa munanya tu ambe lisi hadi kwazia right already tu lisi nyeyu lisi uteweke kiena ile ne ku forget about that akuna wikola mwitu ata na nemwikana niti wikola mwitu na already document nake kiti kebudia kibudia yutuma ba ukwaye ndwesi wokie wakwatana na mwetu na mwebani akune kulea komana nozi ondwazi ana nyukeza wazete na nyaba abeza makosa mabuya ande peza kasheshe lakini ona kwanga indwa ilende kwego oti mundu okona munzi one wa muthi nyetu mbuze nya mwana yuwe mwanane for information nyendi kwenda kukenga John aini mwenjoni no weke mwetu John weka mwetu atakwenda mbuzu mwetu kwa ina makosa tondo ni lahana itaona na jomba ni lahana my friend mundu to John thio twana the same spoon that your mother used is the same spoon that you are using the same what a cursed person thina we babu thina we babu mutumiani acha na mwenu dikula thina we ba aya thina we ba na yuti okuya mufungu tuwambe yoneka ukuweta right andu nimbaiki na makilia yita mabitia yadi ode treated na nyake ye munyongoli tu muna mwe munyongoli tu muno na mwitu no bado kula witwe munyongoli tu aya bana yumondo weta wa John ni wekalete na mwitu kuna na wekala na mwitu mukekala ta mondo na muka thikwenu na muka thiko mathina maumile wa wenda kuuswa kwanza ikimbanga ile rona kukitekene nzugu sana ndiye nabanga utwa mundu zina wali wagwa ni waguye na ite kwa mitoto ni waguye na nengi na meka la webo iti mbolo my friend where's the difference ni mbolo yokusiti mbanga difference there already production already John ni wekala na mwetu ni mekalete na kamwebya numba myiyana yani ni maendete magabika ngwata cholo kwa uyu mukulia kana mabika ngwata mabikie tena etha ni mabikie mali so yunu mukulia ngwata so ni asiati mundu wita wa John ndukakie kumutwa mwendo waku nundu wendo wake ndwe mwamba na wainya
You I'm waiting to break the news. I'm waiting to break the news. Break the news to the madam amwe yue. Katunge. No tatwana tabona. Nenda kutabya nesa mwenu nine mweze. Ndina mumane abata adi kwenu ketune ne ka ketone. Ketone. Mwenu tresene omunango.